Iyaw kasalanan ko. Moni bebetuan dola. Ang chua sa kartaka ngawa bago sa machay coach. Kay kuanin to narakso ko ang tobeyo. Sa karawala bago sa nagankan. Wang kasabal maagagan nanala ko ng ganikan. Wang puro sa machay na ang Pohnpei. Karyang na. Speaker ng Ohpis State Legislature kay sa. So wala chorus ng tayo mumusto. Chuako government. Obli chuanwa o chuanwa yung sa. Yes, sa Pohnpei Rongen rangot. Ohpis, Wiekupwur NDC nan Wein Chuuk, Kosrae o Pohnpei. Ohpis Peuspen Wiekupwur na Pweidahr nan Wein. Walia benefasa ng balikan, mapalitatapan o avoiding climate change o tourism na nanchicha na napupo ng kabalakapasandikan na pangsawa na tatapan beriyang climate change. Wala ng Wein ni September sa Priya dari sa tayo, Pweidahr na Pohnpei ni September 1 dari sa lamang pari at sa silong. O pinawang Kosrae ni September sa lamang dari sa silong. O tataw ko ba kawehwepe GIC Climate Change Advisor Rongen Regional Pacific Regional NDC Hub o doadoahk ng Epasan. Ohpis balikan mapalitarian tourism at Wein Chuuk o waliyadang Wein Chuuk and wasawat pilyang patohieng workshop ni September sa 1 dari sa Mauyaw ka kawehwepe mitigation advisor sa kahit Nanarang Wiekupwur, waliyadang tarian tourism and Wiekupwur, patohieng ng consultation, douwer mabangsawas libanan, waliyadang kung sa kakaling o natatapasawakan, magdadapat ng kapalang climate change, mamyan ang Wein Chuuk o sa kaling nabasan. Waliyadang Regional Pacific NDC Hub Petrohan Rongen tourism stakeholders da waliyadang tarian tourism sa Pohnpei, Chuuk o Kosrae ng saladakan patopatopene kay masaya kasansaladahr climate change. Kabinang Kosrae, the Honorable Julian Sopalo, Petrohan saya kasansaladahr tatawag niya Petrohan mawawapanan ng pwukat, yay mawiyaki, o magwadakan ng raywat, wasaran waywat, kaklailawan dakayo, masamba usap na nansiya ng kalawati. Project tatataw kasangkad na sansaladahr, ito na siray rapat at challenge ka, makakarampat tataw ananagay tugsong tataw maniyan, o mayawang tali o pitsiyakan na yung takatasapakan. O medyo mabibangkak sa katyaragay solution na abotang kapan, mawaywag sosopay o climate change. Patopatopene Pweidahr ng nabasan. We have to resume on climate change goals. The oraman ng tatangkan o mababay climate change. O pilahn ako tatawag sa Chuuk nito kay Yarawat. Yarawat tatangkan na wiyaw na nabasan. Pilwiyadasan tabawag mauyo o waipa ng saka. Meron na naramag tatapawar. Tama naman ng Wein Chuuk magkasansaladahr sa ng tatangkan. Magpara ang waliyadang Ohpis balikan o Wein Chuuk ng tatapan ng pali o kapalakan mag-climate change douwer. Wiekupwur ng yay makalwalang workshop tour ng Wein Pohnpei ni September sa 4 dari sa silong o yay wasak na outcome da Pweidahr na tatapan na Pweidahr ng state da waipa na nabasan. Kapiyasetay.
Nintuan na kasansaladahr sa Regional Pacific NDC Hub. Outcome pwukat pawia tosar ng tataw and FSM NDC Tourism Action Plan. Mabasa sa tapasar na titangay kan mabangka Pweidahr kung apwalih tataw kan and NDC nan Wein FSM. Regional Pacific NDC Petroang kaping kiyang walyagan Wein FSM kan tataw pasalit po Pweidahr kan kasansaladahr. Open yang sewaktu pengongai lain narai cuma tato dan apwalih patopene mania. Perpetuan masakan mana kesampukan Ohpis tourism or climate change ranut wiaya para sebagai layu Ohpis saka. Wabia perkataran cia Ohpis kan dalam Wein Opusapakan ng tatapan decision making the opasonan o kasandikan mepektaray pwukat. Rapatuan sa Wein na kasang commitment o abandon Wein wiya tatak mo mepektarat o pinyan sa water wiya para sa asmawyo o Wein Chuuk mepinanan siya sa maray tatak and pwedeng kapalangan and climate change. Cuma tatakan bersampel kabaraya nanarai cuma tatakan menjadi waktu berapa mia menjadi mia elben tatau. Oye elben dan menimen bena mebang yawani omor mau osalada ongrai tiyan murkan nakata ko kapecapeckan and Pacific open dalam aslagi. Yang metro terpesawat macam Rongen rangot kompukul kalangan. Like or share Rongen, subscribe on Ohpis YouTube channel, follow Ohpis Facebook page, Pohnpei Ohpis AM radio, kontak Professor Tuaw, FM radio, WhatsApp walo konselo, Ohpis NDC, Cable TV channel Risaria, Pokongyang Kahmang, Tapatuan, Rong Kapakan, Mabang Moran Match. Kailangan ng pagkaras sa kasalanan. Sa